Lasso Piapolji Tasitele nga Samten Yonjan Tiniza ngani so Sunapati Dongmeri Borbari Khaba Taban Lasso Samdi Piapolji Tasitele Tiniza ngani so Sunapati Gawa Baligari Ward number 10 Dongmeri Borbari Khaba so ngana Samdi Laldos Moktan Siza nganda tin guide lasi dan Shiva Mula Samdi Rangladim Khalang Sunpati Gawbali ka tinna modari Khalang di Rangladim Rangladim Sunpati ainom Sunpati Sadi Dirali Portal Samdi Dirali Rangtil Rui Rang Rui na Moktan inna Samdi lasu tegam se darem tu Sunpati ja gangjari tildil mulam itisa ainom mani gade mula samdi mandir mula ainom so korpak la ekdam jaba mula tegam se su mang namsal minjatil bilom samdi mang namsala samdi su lama tol gon magadi school muna the lam tol inna lama tol lama gadi inna zaman till third till three gari mulam gol samdi gol magade tegam se la rang da thuje si samdi late nganija su Sunpati jon gangri janiman mula surang lasi yang galam jurang jim surang lasi braban ngani niban mula tegam siang khandi khabam lama beldi eso blapsami suriza yang res dan suri kamla res na kamla surang tu parala mendo charjin suri rosingan niban ge hello good morning everyone today we are visit at Sunapati Rural Municipality 3 the Sunapati Hill we have 4 guys we are from Doramba Soilung Rural Municipality 6 Pemal Hill hello Poppy come now we are arrival at Sunapati Hill Sunapati Gang is the Nepal national flag now the weather is very good today now this time 7:40 on the hair like this on the hair we can watch this village, rural village. This village name is maybe Rukukot. Then here see, and then here there is the Kapre district. There Mukpatar. Kuri bro. Malay no sorry bukan melam. Jangan na dan nga toti pang lagi mani mul bisi. Bro tas. You can see the Sinduli district and this is Kapre district. Here is now we are now Sunapati Hill. The dog also dog. Hello. And then here now we arrive at Sunapati Hill. There we can rest here like this. And then here is the making construction. New maybe making a new stupa. Nepal
the national flag. And then here is the temple, like this. Here is the making, maybe the Buddhist stupa, the making like this, maybe. After here is very good, and then developing here. There, see, like this. This is Sunapati Hill. Here and here, like this. Here making, maybe I think this is stupa monastery, maybe. The construction like this, making stupa. The ferry, this is the high, the Sunapati. On the like this, there has the network tower, and then one construction the making bar. The left, I don't know, the making. And then here is the forest, the all of green. See the forest. Oh my God, the beautiful. Okay, this village, all of Sunapati Rural Municipality 3, and then there is the Kama, and then here this village is, this is Lama Toll, Yolmo Toll, and there monastery, and then the school, and the Guru Rinpoche statues. They're here like this. See, here is the new making construction. They're filling the water. And then this hill, this is Sunapati Hill, the area of Sunapati Hill, and then this is Bethan, maybe Sunapati Rural Municipality 4, Bethan, and then Bonsa, see, and the Cabre, the cloud is there is Cabre district. See, like this. Lasso Piapojita Citile Adateng Aniza Sunapati Gangri Dogamula Sunapati Gang Dogamula Suriza Haitilo Mandirgitila Chimaino Tegam se Suzari Char Darem Chorden Rangman Chorji Gonba Soban Gazim Suri Suyam Simrang Manam Sagade, Dim Gade, Nam Sidim Gade Mang Diram was a bossa in Bossa and then Tegam se Te Gandhi Mrangla, Sungosi Gandina. Suzari Mandir Sim High Children was in the Jilly and Rogata to the young so Children. Hello, guys. Om Namah Shivaya, Sim Suzari, Om Namah Shivaya. Suri Ganti Dilbo be there, Mino. Oh, this is big, good sound. The bowl, same like bowl.
अनि यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि अब यो अग्लेश्वरी भयो होइन, अग्लेश्वरी डाँडा त्यो भयो, त्यो बिचको अनि गाल्पा त्यो बिचमा, त्यहाँबाट माथि 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 लास्टको डाँडा सोइलुङ पर्छ है, ठुलो सोइलुङ रामेछाप र दोलखाको सङ्गम एउटा सिमानामा बोर्डर पर्छ। अनि यतापट्टि यो देखेको गाउँ चाहिँ यो गोवन पानीहरू, कता खै गोवन पानी हो यहाँ, गोवन पानी। त्यसपछि हाम्रो गाउँहरू पनि देख्न चाहिँ त्यो गोवन पानी भन्दा यतापट्टिको डाँडा चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ छेक्छ डाँडाले। हाम्रो गाउँ चाहिँ अब यो डाँडाहरू माथि तेमालगाङ डाँडाहरू चाहिँ देख्छ। ल त्यसो गरी यताबाट हामी फेरि यो टावर भएको ठाउँसम्म जाँदैछु। यस्तो यहाँ चाहिँ अब अलि भिरहरू छ है, त्यही भएर यहाँ लड्छ भनेर घेराबार पनि गरेको रहेछ जाली। यहाँ काफल पार्क चाहिँ फेरि यो डोङमेन चाहिँ तपाईँको सुनपत्ती चाहिँ काफल चाहिँ एकदम हुन्छ है, काफलले यहाँ काफलको बोडी हो, खै अलि राम्रो देखेन क्या हो काफल चाहिँ, काफल। ल यहाँबाट यता गएपछि टावरतिर पुगिन्छ गाइस। पाडामेन्दो लालीगुराँस पनि भन्छ है, हाम्रो पाडामेन्दो भन्छ तामाङ भाषाबाट चाहिँ पाडामेन्दो। छार्सी गरेछ, छार्जिम गुराँसको बोल फुलेको रहेछ। अनि यहाँ यस्तो रहेछ रुखहरू चाहिँ, बेपकारको रुख रहेछ है। ल जस यहाँ चाहिँ डाँडासम्मै बत्ती आइपुगेको रहेछ, लाइटहरू हालेको रहेछ। ल राति यहाँ उज्यालो हुन्छ, राति आउँदा नि एकदम राम्रो हुन्छ यहाँ, शान्त वातावरण पुरै। बजाको रुपियाँमा सिद्धि। अनि यहाँ चाहिँ एउटा टावर रहेछ, नेटवर्क टावर। अब कुन कम्पनीको एनटिसी हो क्यान्सेल हो थाहा भएन, टावर सञ्चार माध्यम। अनि यहाँ पनि फेरि रेस गर्ने ठाउँ रहेछ, यस्तो रहेछ है बस्ने ठाउँहरू चाहिँ। ल यहाँ टावर, र टावरहरू यस्तो रहेछ है, सोलर माध्यमबाट यहाँ चाहिँ ब्याक पावरको लागि व्यवस्था गरेको रहेछ यदि बत्ती गएमा होला सायद, अथवा यो पहिला चाहिँ यहाँ बन्दाखेरि अब बत्ती नै थिएन नि, त्यही कारणले यो सोलर राख्न सही राखेको होला सायद। यहाँ चाहिँ लाखुरीको बोट रोपेको रहेछ, लाखुरी त होला नि, लाखुरी नै हो। तर यहाँ चाहिँ यस्तो गरेछ, यो गर्न चाहिँ नमिल्यो, पानीहरू भित्र पस्दै है, फेरि यहाँ फुटेछ यस्तो गरेर पानी भित्र पस्दैन यस्तो गरेपछि। अनि यहाँ पनि एउटा बनाएर चाहिँ यो चाहिँ के को बोट थाहा भएन, नामै थाहा भएन, यस्तो रहेछ। अनि यहाँ स्तूपा, यो चाहिँ यो पुरानै है, लगभग खै अब म ऊ चाहिँ थाहा भएन, डेट चाहिँ भयो होला लगभग यो 100-200-300 वर्षै भयो कि 600-700 वर्षै भयो होला पहिलाको पुरानोहरू, पुरै अर्ग्यानिक ओरिजिनल माटो र ढुङ्गाबाट निर्माण गरेको रहेछ। अनि यहाँ फेरि के बनाउनु लाग्यो, यहाँ त्यत्तिकै छोडेछ है। अनि यहाँबाट चाहिँ यो बाटोबाट चाहिँ बेथानमा पुग्छ है, गयो भने बेथान भउँछ, हिँडेर जाँदा यहाँ पनि सर्टकट बाटो पर्छ। र यस्तो छ पहिलाको यहाँ लेखेको हिकेहरू, अक्षरहरू। यहाँ बुद्ध, यसले पनि यसो सम्बार गऱ्यो भने हुन्थ्यो होला सायद, अर्ग्यानिक ढुङ्गा माटो नै। पछिसम्म यसो भविष्यसम्म अब पछिको पुस्ताहरूले नि यो देख्न पाउँथ्यो होला सायद। ल यो पुरानो छोदेनहरू अब कति वर्ष ठ्याक्कै यकिन चाहिँ गर्न सकेन, अब भइहाल्यो नि 1000-1500-2000 वर्ष भन्दा नि बढी, अथवा 1500
यस्तो रहेछ यहाँबाट। ल यस्तो छ यहाँको भ्यूहरू, यहाँको यो एरियाको दृश्यहरू।